Njalo lento 6 minutes past 8 dokotela silibingelela siphenze sikwamukele lo muhle ekseni emsakadweni ligwala kwale FM. Ngiyavusela Mnguni, ngivusele kumbume, ngivusele ikakhulu kubani yathi baloluhlelo lekungebalaleli beligwala FM inyoni yebukhosi. Ufika ngisho seveleke sesibutile nabakithi kubalaleli beligwala kwale FM ukuthi nabo basuwethe babalabala dingo mhlambe sasho sathi ke hayi uyothi kuyena kafika akufakazele lokunyeleni kubalile lapho khona sibungatha inyanga yemalungelo eluntu lapho kuqhuqhutelwa khona ukuthi akungabi ke nokuhlukumetana kubantu nje kungabi nekuhlukumetana lese ukubona ko bobabe mhlambe batholakala bahlukumeta bomake kumbe ke nebanvana nabathi ke bayabuto bafike ngesindvu bafike ke mahambo bathi ke nginhloko sithe ke sesibude mbambamba kwekuthi ngabe mhlambe sikhuluma ngokuthi babe uyinhloko yelikhaya ngabe kusho ukuthini Nemambala Mnguni uqinisile phela inhloko yelikhaya kuba yindvodza hayi umuntu lomduna ngalamanye amagama lo lesithi inhloko yelikhaya lelikhaya lakhako lo wena akusilakho likhale yihlo manje uyihlo uyamhlonipha nalelo khaya utalihlonipha lokuba inhloko akusho ukuthi senguwe lo shaya emaphiko senguwe lo tawuhlukumeta abantu la ekhaya kepha ke ungumuntu lo tawuhola nobe ke lo tawenda ukuthi kuhlala kwale kulelo khaya inhlalo simo yalelo khaya ibe yinhle lo make lo mthethe lo akusiyo umkakho kepha ke umtekele uyihlo ukuthi utovusa likhaya leyihlo manje ke nawe inhloko ke usuke uhlonipha usuke utiphatha kahle awubi nje noma ngangibani ukuthi lapha ekhaya wena ungafika ebusuku ungabothuwe ekuseni uthi wena uyinhloko inhloko ngumuntu lo atiko ukuthi likhaya lime njani tikrufta la ekhaya tihlala tonke tiqinile kungabikho tikruf leticekako inhloko ke ngumuntu lo sinafika la ekhaya angathethisi banibani athi hey wena Mbume yekela lokhu ungayekeli lokhu inhloko elikhaya ngilele yatiwe ukuthi nangifika la ekhaya ngidawufike ngibone lokungahambi kahle kune manager ekhaya ngimake nazibani atiphatha kabi ngidawutshela makwakhe ukuthi emakwakhe uyambona zibani ukuthi utiphatha kabi bese ke lo makwakhe uyamkhuta inhloko elikhaya ke ingena nasemake akhute wadzinwa athi yebabe zibani ngiyamkhuta ke ndluthu ngoba nawufika wena umkhuta mfana umthethisa phambi kwenina unina lahlala naye ngaso sonke isikhathi usho ukuthini udzelela lo nina ngoba phela batawuze bathi hey litawubuya libhubezi uma lihambile libhubezi basho wena kanti nawe inhloko nje uyatithoba nawubona kungahambi kahle utshela lo muntu lohlala nabantwana futhi lonebudlelwane lobukhulu nalabantwana kunawe ngoba phela labantwana bonke bahlala esithini sakhe 9 months lo maka tinyanga letimfica wena bakaze bahlala esifini sakho wena uyindvodza nje watshelwa ukuthi sekutaba nemva sekutawuthi umvana la ungathi nekwadi bakutshela manje ke inhloko empeleni ngumuntu lothi na ungena kulelo khaya umbone ukuthi lo inhloko ngokuthi uphatha kahle ngeke nje babe ekhathi endlini angadla agcoke isigcoko noma afaka ikepisi akusinhloko elikhaya umuntu lomduna manje ke kuyahlupha ukuthi bonke abantu abafaka emabhluko banemalengiso kuthiwa vele dinhloko kanti abanyendi akusithi inhloko abantu abaduna nje kube nelishwa lekuthi ateke kepha ke umuntu lomduna umbona noma hamba ukuthi lo akasimlo lomduna latha uthi yahamba nje kuthiwe inhloko elikhaya kube kulenga libhluko uveta umsisile baleni akusindvodza le akusindvodza lomduna Dokotela usakhuluma nje ngenhloko yasekhaya sikusukusela ekuthaneni sibongatama inyanga yemalungelo ebandvu la sekuba khona ke labacindzetela bomake nebantwana nje obukhuluma ngemabhubezi ukuthi babe nakafika nje aqhamuka lapha ekhaya abantwana bayabaleka ku umthetho wethu sibe khona loku 50-50 bantu ke sebathi labo 50-50 bayahlupha bese maka akasayibona indzawo yakhe la ekhaya kanzi ngiko besifuna usichazisele kahle ukuthi inhloko kusho ukuthini sibuke nje malungelo ebantu eNingizimu Afrika umsebenzi wababe namake ekhaya ihlukena ayifani akakazi nje babe athi namhla kutawuphekwa lokhu kutawuphekwa ini ngumake lo watiko ukuthi namhla kuphekwani ngumake lo watiko ukuthi la ekhaya kwentiwa njani babe kwakhe kuhlukile kunekwamake akude kushayisana futhi lapha
angisho lapha ukuthi bekunene nangabe babe afuna kwenda umsebenzi atawuhlaba inkomo umuntu weqala lamtshela angatshena laba kubo utshela lomkakhe athi yemake nale lithole lingifuna kwenda lokho make unemsebenzi lomkhulu wakhe lapha ekhaya lengashayisana wababe wamaka umsebenzi wamake wababe kuba inhloko kakusho ukuthi uyacinzetela akusho ukuthi ungibhozongo la ekhaya nje wena na ungena wena nje ungena ibhubezi bathula bonke babe ngumuntu lotnangena ekhaya kube nekuthokomala kube nekujabula kujatshule ukuthi hey Nkosi yami nangi babe sofikile kepha ke umuntu lomduna uthi nangena ekhaya banqaphe ngani na ngoba sotawuthetha abuke lokhu ukuthi akubendeke kanjani lokhu akubendeke kanjani kanti lomduna indvodza inhloko ekhaya ihlala phansi ibonisane namake ukuthi emake uyathi lokhu nasingakulungisa sithi manje lomduna uvela athethe indvodza ke ayithethi kepha kuthetha lomduna longasiyo inhloko lekumanye nje kwendeka ukuthi uNkulunkulu wamdala wabanjalo wafana waba lesimo lesifana nesemadvodza kepha angasiyo indvodza Mthokotela Mafike wakalibisi lesihlala siba naye njalo ngabo lesine kulehledlana lethu lapho khona sithi ummele welathu sibuke ukuthi mhlambe emasiko athini njobe ke sekunabongoma yayona abantu benda Timvo nababutha bathi hayi imihambo yesintu ithi Dokotela sibonga kakhulu ukuthi ke sibe nawe ke lo muhla September futhi siyophiza sibe nawe ngesikhathi lesifanako evikini elelitako kulehledlana lethu lapho khona simunya khona sithi umbele welwati ngibonga kakhulu nami ngo